Monde Duare tana wote Nyamira. Na yangu jikomwanza yangu wanza musene kwa kama mugeni rege tamangana ya senate. Akawa tima jicho na korekana yutaria. Lakini asa bakena mberi na minister oye service chicho stokara. Chiriduara kwanete sio sio karatora. Hiyo ndio njari ko wala kama yoka ngeriye koro kwa MRI. Ndio hapo mpango na kitu kwa nyora. Otherwise she could manage mara wewe na no soro kwa na inaki ebintu bire gabusa. Ingeri wata ikomo keribintebi. Nina bosankara akwete. Mundade ne bintombira yabusa karare ngenga kibire byabusa. Ebintebi ekara kwa busaine eri. Iyo minegi amanyana ebintebyo oyota manyeti ndwara mumaete. Eka omubera arwariwe abajaji wesini gikomi. Nyaweta aliya kama 20%. 80% ya yenda sa manyana equipment oyota manyeti. Iwana isingi gikomi omonda kana 20 chati gara na shingiro chati gara izaro isa de chana jere wari asha. Chajira sa monda manyeti. Iwana kio dana konda como ichi equipment manga bana ngoko wakuri rajibanda omo ke equipment arabo amaripo amanyaka wamuno okore gazi ya silvari ekiara kwa mukiri machine vera ni machine hiyo 80% to yara sajoja ama yana 20%. Kwa 20% na yana wakanistima. Chimashini hichi wetu mwisima na sana. Na 20% wakana rakori mwimu. Oma nyane mashini hiyo tana korera. Buwara weko mamanyute. Aire 80%. Ino basimere mwego wase wino in Colano. Egina hiyo taiti. Iya mizabara ni mate kwanga ni juu seneta Okongo Omogeni. Ayongwana wote Nyamira na services nje collapsed. Aba andra Nyamira mbara complain about the services they are getting. And you are not my boss. I deal with the people. Wali wangu employed. Awara wananchi.